عمر كر خطابي او هنارتا بصرة دا ببتا قاضي و حسن بصري سين ددخار كو ايكش عمراني باشتر نهات يا بصرة جاركي ازو برايوي علا چوين مسرا دا او السر تختي درشكري بو دا بجي پرتكش تختي كومكا هستيا اد نافچر مكي دا دم برايوي او ادوي حالي دا ديتي گره گيري وي گوته نكا گيري او تشتي خود فيابت من جيدوت پاشي گوت افت جايت مزنو گران يت اهين ات بينن خوديت داناين سر پشت عردي دا عرد خوبه بگرت و اگر چیا نبان عردي خوند گرت و مروف خودان باور جي چیایت بالای السر ملت خو هلد گرت دا رحاوی پی ابهز بکوت و اوه معنى و حدیثه او مش پیغمبری صلاف لبن وگرای دمت بیجت وی بو کار خودان باوری کاروی همی بوی خیره اگر نخوشیه که گهشته او صبرت کشت و جا بوی خیره و اگر خوشیه گهشته او شکرت کت و جا بوی خیره